This village was built 100 years ago with 100 small houses. How many years? 100 years? Oh, wrong. Ano tag-asa nilo eh? Mga artista ni? Kilos na. Bokchon hanbok. Ay, bokchon. Kanang murag sa kamot, ma'am. Bokchon. Suyudong. Sa pagbasaan na. Ma'am Mildred, kaning suyudong daw, ma'am. Kaya mao daw ni ang lugar sa mga adik, ma'am. Oh, suyop dong. So this is Korea. Wala tapos ni sa amo ang bus. Hello mga dudong, mga inday, welcome to my channel. Ang Dudes Torta, karon sabay ta, suruyon ta ang South Korea. Tara, sabay ta, mag city tour ta. Dinhilang sa Dudes Torta. Tara! Meanwhile, hello mga Dudes, diri kita karon nangita kita sa ato ang kananan dinhi sa Rich Diamond Hotel. So magbaba ta for our breakfast. Downstairs daw. Alam mo mag na ka ng videokihan sa ilalong ka ng kinig. And of course, mauni ang among unang pamahaw diri sa Seoul, South Korea. Mao kini ang importante ang pamahaw kinahanglan busog aron baskog lig-on dugay tumon. Organic. So breakfast time, mao ni amo ang pamahaw. So naay plain rice akong gipili. Ug naapod sa kanang fried rice kalo-kalo sa Korean version. Sa kalo-kalo, and nagpalit ko palit nakuha ko itlog sa nga organic kung gitalawan ako nakuha ko itlog nga unsa mi pinirito unsa lasa ani. And kani is murag baka. And naatay soup diri. Sige, i-try na to ay lahang food diri sa Korea. Korean food. Ang ilahang soup diri kay mura og sirilak. Sabi na kong bata diri, soup ba? Nam. Uy, tilawin ninyo mo yung sirilak. Lami. Nam. Lami. No? Unsay lami sa Korean? Lami sa Korean. Nakalimot ko. Hindi naman sa bastos. Lami. Kalami. Nakalimot ko. Baka ko na delicious. Sige. Nakalimot ko. Sige, uy, nagkuha ng kuan kay drinks na mo is juice. Totally unlimited. Na ami white, wala mi kabalog unsa ni basta kay mura ni butong. Namutong. Wala pa mi ka video, tilawan ako ning orange. Ay lami no orange. Ganito ang butong nila. Ay milk. Milk for fresh milk. Natay sirilak. Natay fresh milk. Natay juice. Itlog agoy, lami ka pamahaw. Okay, pamahaw dan gani. Busog. Yes, lami ang sirilak. Ug ang butong. Ma'am Durin, ang pamahaw ninyo. Kumusta? Hello, ma'am. Hi to my vlog. Hi! Day 1, thank you. a few moments later. The statue, they have public restroom. Hello mga dudes! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Dili na punta sa another spot, old houses. Village nila na safe 100 old houses. Diba? Kaning ha village. Sige ito nga village na? Folklore village. Ay, muli lang mga balay. Look at that. Pila naman ni ka years? Nabilang ba ito sa UNESCO Heritage. Nakita mo kaan na.
Village daw. Mga karaan nga ano. Ano na ikaw dito sa taas mo? This is village. Okay, dili pa kita kaagi kay nagpicture-picture pa sila. Sige ma'am, posing lang sa ma'am ha. Ana. Sa sunod, apila po taon mi ma'am. O, ikaw na po Mildred. Posing smile. Smile ko no. Basta village na siya. Ay, mga ulo. So, saan naman yung pila naman kay USDI? Keep your voices down. Ayaw pagsabak. But there are some occupants here. There are some? They use this as residence. Ah. Village. Folklore. Na daw. Aligun ani no dili mo kuan sa Bagyo ba. Pero na salamin oh. Wow. Uy, kay pa picture ta. Dali. Okay. Very nice. Dili maganda kayo yung bunga pa ayo. Gani. Future Republic na aday time. Ano tag-asa nilo eh? Hindi kinakakuan ko gamay, nakaguts ko gamay. Dili kayo tanto halata ang munggo. So beautiful. Mga artista ni? Tag-as. Ang naibaligya diri oh. Mananaw ta diri o kung naapat ay mapalit diri sa Butchon. So ano? Gusto mo diri? The beauty products. Oh. Tag 3,000. Tag 3,000. 3,000 how much? Pila gani ng 3,000 gani ang 1,000. 3,000. Pila? 130. Ay dapat sa si Sir Jess. You look familiar. Family to. Ay, nag-unsa man. Bakit may bike? Bike. So sa Korea, ingani po ilahang mga bulak po. Pilipinas na kayo dahil. Oh? Maaman din sa Ano Pinas. sa Philippines dahil? Oh, Philippines ay dahil. Oh, Philippines. Kani in the Philippines also. Oh, color brown, flower. Wala ni sa Pilipinas. Dai, oh, kaninga bulak dai. Kanang ginabot. Ay, stone to pero. Ginabot. Kanding-kanding. Ay, Oh, kanding-kanding. Kaning ibutang gani sa mga butterfly ano. Wala ni sa Pinas. Brown iyang color nga bulak. No? Pero kani, Apil eh. bayan ni. Ara sa Oh, mura siyang patay. No, mura siyang patay no. Murag laya. Pinas ra. 12 seconds later. O karon balik na kita sa hulunganan sa tapo kanan. Kung diin mo sakay ta sa bus nga atong pagkasakyan. Bukton ka nang diri ba? Bukchon. Time check is almost 12 noon na. Gutom-gutom na pero wala pa mi kabalo kung asa mi dadon para sa paniud to ni Somen Lee nga among tour guide diri. Asa na to ani? Ay wala pa kanang magpaula sa atin dire kung gusto ta. So maglist naman man to time nga katong mamalit ta ma'am no. Free time day 4. Ah, sige. Sa day 4 mag-shopping jud mo. Deals na. Bukchon hanbok. Ay, bukchon ka nang murag sa kamot ma'am, bukchon. Address.
Yeah, nice to see you. Ang murag pa sa 7-Eleven ba? Nice to see you. Gusto na ko diri yogurt. Naagan mi diri sa Korea. Kaya na ay bus. Managan Miss Korea, ma'am. Basta mabanggaan mi diri. Bako in town. Sa mamalit na diri. What's that say right there? That's the doctor. So nangita kami og pang snacks. Mamalit ang pagkaon kay gutom-gutom na. Kari, what's this? Wa ko kailaning mga pagkaon nila. Rita pila nita 2,500. Tag 2,000, tag 2,300. Snacks lang sa this one. How much? 500. To pila to asa to? 2,800 kung 140 lang. 140 or 150. Excited lagi ko ibabayad og won. Palit mi ani nya won amon ibayad. Kalami man diri mga 1,000 man. A few moments later. So mana kami diri. Kinamalit kami og food. First time palit og won. Musaka na kami. Sakay na pod mi sa bus. Yeah. Next station. Insadong. Insago. Asian Street. Yeah. Asian Street. Okay, let's go to the station. A few minutes later. And work together, laugh together. And we're together. And we are happy together. We walk slowly. It's But slowly, it's okay. Ala na ay ano Korean dance. Bye. Mga dudes, diri na Korean kami sa dance. I want to Seoul. watch a Diri daw Korean kami dance. mag-take sa among lunch. Wow. First lunch in Seoul, Korea. Nice one. traditional. I love, oh yeah. Avatar. Oh, you can join. Let me ask. No. Ma'am, oh, okay, tag 19,000. Shirts, 19,000. Total. Ay, ano? Uy. Pila man na. Ang 20 kay kuan man 1,000. Ang 10,000 kay 500 man. Mo lang gyapon ma'am no? Ay, yapon. Siyang suyudong. Suyudong sa pagbasaan na. Diri ang daghang lugar nga daghang adik. Kini nga lugar mao pud ilang Changi, so naapoy mga food nga baligya sa kilid-kilid. Suyup. Alam ma'am. Mo daw ni sila. Suyudong daw ni ma'am. Suyudong. Lugar sa mga... Lugar daw ni. To show you something. Oh? What's that? Ah, Suyudong. Ah. Ma'am, right. Suyudong. Suyuday. Ma'am Mildred, kaning Suyudong daw ma'am, kay mao daw ni ang lugar sa mga adik ma'am. Oh, Suyup dong. Uy! Di ba? Suyup dong. Alam na naigon, is Christmas? Is Korean celebrating a Christmas? No. I know. What is your religion? My religion? Yeah. Christianity. A Christian. Christianity. And but there is Catholic there. Everyone. What's that? Starbucks? Oh, you see? 20. Very mahal, but we give you very nice, happy price. Wow, go. Very mahal. Sana all mahal. Do you know how to read it? No. Do you know how to read it? Starbucks. So the Korea, we have hundreds of the Starbucks, the store. But here, isn't it something different? Do you know what's the difference? Yes. These stores compared to the other Starbucks? You don't notice? No. They don't use any English alphabet.
they only use the Korean letters. The Starbucks store in here is the only store which use only Korean letters on the signboard. The reason is the Insadong district is so traditional place, so they wanted to go after the legacy from the spirit, traditional spirit. Spirit. Spirit of the Korean alphabet. Hunger. So it's the only Starbucks you can see with the hunger, only hunger. The other, everything is English. Muna da ito. Naunsa da ito yan yun. Follow. Asam. Okay, follow me. Asan yung follow? Follow me. Song Yudong, ang Yudong. Sweet lagi na sila. In the restaurant, I help you to exchange the money. Okay, everyone? In the restaurant after you eat. Wow. Unsa nga letter? A, B? Later. Napod sila yung mga anak ba? Tinuod yun siya nga bulang. No? Tinuod siya na bulang. Hala, oy, nakasuroy na mi diri sa Suyudong, ang lugar nga daghag adik. So at least ano lang. Wow, this is Suyud. Ano sa ba ni? Wow, the flag of the Korea. What is best delicacy here in Korea, or the best delicacy or the food, the delicious food that we need to eat? Bulgogi, the one what we are going to eat. Bulgogi. Fire meat. Bulgogi. Them as the fire meat. What's fire meat? So the pur means fire. Fire. Meat is the meat. The meat, yeah. The very first time when we use the fire to cook the meat. Yeah. Asians people, they say it's a bulgogi. Meat from the fire. Meat from the fire. So that is delicious and affordable. Yeah. We'll try that one. Nice seasoning. You might like the seasoning. That spicy? No. Korean. Okay. Yeah, let's try that one. Okay. Wow, this is Korea. So mga dudes, this is now Korea. Nag-walk lang slowly with our puging tour guide, si Popli. Little India. Is this city? Oh no, it's a small area. But there are many tourists or people, no? Yeah. I love the ambience here in Korea. Cold. So basta kay kami mag-follow lang daw mi diri as sa flag of the Korea. Small place daw ni diri pero daghan tao. So sa pagkakaroon mangita daw kami og amo ang kananan. Napo dili ang sada ini mga. Bob, what's that po? Bob, what's that? Beer hat. Very small strings. Small string then. Played over and over, but they are strings from. Do you know the lover? From the lover. Lover's kind of saliva. Saliva from the one. Then we can eat that. We can eat. More. There are more people.
But I love this. Tiger. The tiger. I told you tiger. Oh, Tiger is 4. I don't know. We have a belief That you put the tiger's paintings in front of the gate. That spirit and also ghosts, yeah. they cannot enter into the gate. Will not come in, not enter. But how about the dragon? What's the significance of that dragon here in Korea? Because I saw a dragon there in Jungbok. What's that? Yeah. Significance Yeah. of the dragon. It represents the kingdoms, the king's powers and authorities. A few moments later. Thank you Lord. Abot na gyud kami diri sa restaurant nga ginaingon ni Sumin Lee nga diri mi mag-lunch. Wow, bro. Lutong bahay lang. Lutong bahay lang. Yeah. Wow. So many pagkaon. Ma'am, kako sa airport. This is food. Sa Korean among lunch karon, isda. Kani wa ko kasabot sa ni. Kani may mga lagot mon. Kanang unsa man ni ma'am, kanang sutangon isado. Ipraktisan ako sa mga anak. Unsa ka sige, unsa to? Ipraktisan ko ani sa kong anak Ah, ko. Nga sige. di ko kabalo dahil sakdog-sakon ko meron. Pag kinamot be. Sige daw. Mapas mo dahil ko kayo. Matusok ha, pasig ilong nimo maigo. Gamay ka, Ay, no? wow. Kaon ako iki, mapas mo na ko. Lami-lami. Lami. Lami na ka. Pero madugay ko kahuman. Hihimo o chopstick o tinidor. Gani. Di man ko kabalo mo chopstick, no? Tama, So, parehan ni. No, magsara. Sara niya. Di mo tinidor. Wa may tinidor. Di. Kayong tusok-tusok. Tusok ko lang mo niya. Ani, tamaan ni. Kung di mo kabalo, ani lang. Para-paraan. Dugay ko. Ah. Kaya bisa kung saan ni practice di man ko kabalo. O di. Yan, di mo pareha ka. 10 minutes later. Hey, we're done. We are done. Thank you po. Kamsahamnida. Morning fish. Anak ko sa... What? So nagunit na po og vlog si Poop. So let's go na. Thank you for the lunch. Manami og kaon. So this is Korea. Wala ta po sa amo ang mas. Nagyalo-yalo na ang mga panong. Get everyone price center, let's go! Go time, let's go, let's go! Let's go. Later we have the show, later! Okay, okay. Okay, diri daw mi. Let's go na po. Korea may traffic man po di ang Korea oh. Hantod sa sumpay sa ato ang video diri sa Seoul, South Korea mga dudes. Thank you for watching. God bless everyone. Susunod, abangan.